Strike bro. Strike bro. Kita lihat bro, strike ini. Semoga aja kena ya bro. Kena. Alon bro, alon. Gede bro, Alon bro. Yo. Uh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, mau mancing di sini ya. Lihat zoom nih bersama kawan-kawan pentol. Ada pentol, ada Eka tuh lagi sedang siap-siap ya. Umpannya pakai geduk. Gedukan bikin sendiri nih, ramuan. Nih, si pentol mau ngelempar. Tol, ya tol. Lempar tol. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pentol udah ngelempar, tinggal si Eka. Gaura. Mantap ini spotnya bro, spot tersembunyi. Wih, tepangan apa bro? Maju. Kok gawamu? Surga yang tak terjamah bro. Makan Kayaknya mantap, langsung disamber mantes sek. Strike trek dapure lah. Ora kayaknya kosong. Nggak tahu bro. Oli kayak deneng. Oli bro. Kayaknya cilik loh. Cilik miki kayak mana putih-putih. Oli bro. Oh, Langsung strike bro. Wih deh, strike bro. Deleng. Langsung strike. Putihan bro. Benek lempar langsung miki bro. Mantap ini ya. Neng. Mantap. Sumpah. Gimana tadi ke kontennya? Oke, dari diwajah nanti. Taruh mana bro? Mana? Coba lihat dulu. Ntar dulu bos. Wih, baru lempar bro, langsung digradak bro. Ini. Wih, ya wis, lanjut. Wuhui, mantap. Ya bro, karena tadi di sana sepi, dapat satu doang, ini kita pindah spot ya. Ini bagus ini spotnya bro. Ini langsung ngabang ini tuh. Apa sih? Ini langsung ngabang gue. Udah bayang ke priwe kal. Dikeduki nang lemah. Mandi. Lemah wadas nom. Anu apa sih? Lagi cilik. Iya. Mau umpan apa sih? Mau mancing? Iya. Mau mancing apa? Kayak ular latak pas bro. Maaf. Kayak dia. Kiki biji. Sedang kayak ular bumi ngerti. Oh, ada sing tokan. Oh. Ketuk. Terus panor dong itu. Strike bro. Kita lihat bro, strike ini. Semoga aja kena ya bro. Kena. Alon bro. Gede bro. Alon bro. Yo. Alon bro. Ini. Ke HP bro. Iya ke HP seneng nyong. Wih, lumayan.
Gede jere, gede banget. Mantap, Bro. Lumayan. Strike kedua, Bro. Ini pentol emang jagonya ini. Jago. Malah lihat, Bro. Lihat dulu, Bro. Mau darah apa dirilis aja, Bro, itu, Bro lah. Kecil itu, Bro. Mau darah. Oh, Serah ono lah. lumayan katanya. Katanya digoreng kemeriyik. Si pentol. Pentol korek. Baik. Lah, koyo mlanggrang to banget. Muninya di balang dhuwure. Ora kena. Kok kan dawa iki kuwe walesane dawak namane. Ah. Yo. Ih, muninya mau niku iki. Mantas saya. Oh, ora mlanggrang ora lah. Ya, muninya mending dak ngisorna. Ora wis. Wis man. Ndi kriningane? Muninya mending dak. Ya wis tak. Terserah kok. Tadi bro strike bro. Miring apa? Hah? Langsung dimakan apa? Ya kita tarik. Hah? Iya gue wis kena bae narik gue wis ya. Nah iya. Langsung dimakan bro. Wis del. Kena ora? Kurang Kena kayaknya lah. Mantasnya kena ini bro. Langsung dimakan baru ditaruh itu bro tadi bro. Kena kayaknya loh. Kena minggir bro. Dapat lagi bro. Oh iya kan? Ya ucul. Lepas bro. Mikir nang kono gue. Coprot bae. Habis. Kurang asem. Panas banget jere Wah, lah. langsung. Mocel bro, mocel. Mocel bro. Yang lagi dipasang det. Mocel bro. Strike bro. Strike bro. Kita lihat bro, strike ini semoga aja kena ya bro. Kena. Alon bro, alon. Gede bro. Alon bro. Alon bro, ngene. Ke HP bro. Iya ki HP seneng nyong. Wih, gede banget, bro. Lumayan. Gede jere, gede banget. Mantap bro. Lumayan. Strike kedua bro, ini pentol emang jagonya ini. Kakinya melu belayu. Jago. Malah lihat bro, lihat dulu bro. Mau darah apa dirilis aja bro itu bro lah. Kecil itu bro. Mau darah. Oh, Serah ono lah. lumayan katanya. Katanya digoreng kemeriyik. Kayak ngono kok. Di. Momen doan semana. Kalau joge koyo bot yo, Bro. Gede malah. Grutuk. Koyo ngosi long. Bro. Siji mlayu kok kene kok ngosi pake jognya. Aku nyoting disit malah ditarik disit. Oh, main kon. Waduh ucul bro. Wah, ora ucul. Do sing kok kono kroyok. Dapat bro, mantap bro. Lagi bro. Sepol. Koyo manuk api ya. Uyu gitu. Kayaknya. Meratak bro. Kaspol mlayu lagi. Gue ini nggak dikeriningi rasa buat keriningan gue. Ada keriningan sih. Anak. Iya tinggal.
kon mau gini. Ya, ini lagi. Gini. Bro. Si pentol korek. Tai. Lah, kok yang langgrang to banget. Ngoninya di balang ndure. Ora kena. Kok kadawa iki kuwe walesane dawak namane. Ah. Yo. Ih, ngoninya mau nih kuwe iki. Mantas ae. Oh, ora mrang-rang ora. Ya, ngene mending dak ngisorna. Ora wis man. Nang di kriningane. Ngene mending dak ngene. Ya wis tak. Terserah kok. Tadi bro. Strike bro. Miring apa? Hah? Masih dimakan apa? Iya kita tarik. Hah? Iya gue wis kena bae narik gue wis ya. Nah iya. Langsung dimakan bro. Wis del. Kena ora? Kurang Kena kayaknya lah. Mantasnya kena ini bro. Langsung dimakan baru ditaruh itu bro tadi bro. Kena kayaknya loh. Kena minggir bro. Dapat lagi bro. Oh iya kan. Ya ucul. Lepas bro. Bikin aku gue. Coprot bae. Habis. Kurang asem. Panas banget Wah jerela. langsung. Mocel bro. Mocel bro. Ya lagi dipasang det. Mocel bro. Linting kok. Linting. Paning malah ora kena. Yang panas banget kok, Cuk. Kene jengen lah tol. Kuliah apa? Kelapa. Luka. Tombok gue. Nyerang terus bro, ikannya bro lagi nyerang ini. Mantap sekali ini nyong mancing. Kayak bulus, bro. Dapat bulus. Bro, mana ada? Dapat bulus, bro. Kena tangannya. Weh, ih cici banget coy. Kena Dia tangannya. gimana, coy. bro? Mode, ini melepas saja, bro. Masih kecil. Yang ngono dikanu. Kok priwe? Oh, bebedi. Ini kalau gigit nggak lepas-lepas ini, bro. Tidak. Kung tinggal sih, Bu. Hah? Tidak. Nah, tutupi. Aja ngasih gue. Ya. Alele. Ada ora? Enggak ah. Awas balik. Kecil. Wih. Kecil, bro. Ora ikut ora. Kita lepas aja ya, bro. Demi kelangsungan
Nih bro, kita lepas aja bro. Ayo dadah. Dadah ya bro. Bro, mancingnya sekian dulu. Nih saya mau mandi ini sama teman-teman nih, kayak waktu dulu waktu kecil sering mandi bro. Kita mandi dulu bro.